Ole tikhan part 1 le part 2 formula chungchang kan soi hret to chuan tuntuma chuan question exercise ami pali panga vel kan en ho do nai chuan kan formula hi ka soyang khanin by heart thua ka tangaron lang zung kha ti dan turan ya maro chu thua ka da theilo by heart chiang hlei theilo tan azia dan ol sam dan po kan soi to kha in answer paper amo khoya mo in exam huna po paper tlang khoya mo pencilin in ziak menga chu ta hian kan da chuak nga khi kan mamo zual ho big to time kan da chuak ani cube ania cuboid ania cylinder le cone le hemisphere le sphere ania first time kan da lang lawa tin heina kan en zok doni ole ama saber tan chon equation hi han en chin don taila heta kan mong hian two cubes each of volume 64 centimeter cube are joined end to end. Find the surface area of the resulting cuboid. Ditani chuan two cubes tina intana hi kan mong hian he cube khani tani pakhat chaw soilo cubes khapani soini two cubes ditani ta hian bula hian ama ang chia nang kha omani panhinda tinani chu two cubes each of volume 64 centimeter cube a volume atamlam volume chin chia dur a volume hemi volume chu 64 nia hei poni don thotina 64 each atia ve atinani two cubes each of volumes 64 centimeter cube are joined end to end atitani join chu tian nem chilta ula aron landan tu chu ti hian in nem chilta ni nem zom ta ni chuan hetia in nem zom chia hian cuboid aron changta cuboid pian chu rectangular shape ani ti khagan soi to cuboid chu tian om ta ni khatiang khan aron changta dei me ni helai anin zom na lai hi chu tian lo lang lo ta phei seng chuan hei cuboid ani ta dei ta ni he cuboid kan nem zom tak nuwa cuboid aron chang hi a surface area chhuah sakro atitani find the surface area of resulting cuboid he cuboid aron changta surface area chhuah sakro minditani chuan helai formula kan hmong hian surface area kan chhuah surface area khian cuboid b khi an en chiang ta ula ta hian hei cuboid b ka hian lateral surface area oma chuan total surface area omle sia kan question khan find the surface area di top sia khoi zo khinge lateral nge total ti kha soi ngai tani ani na taka chuan surface area ti top hian total surface area soina zel ne surface kan ti cho abang zong kha a area kha total ti telmi lo pon surface area non ti chuan abang zong soina ni ta chuan curve lateral an ti kher khan achung len hoi tel lo ti na ni ta chu wangin surface area an ti top chuan total azotani ti khalong man ngal tu ni total surface area min zotani chuan helai kan hmuang hian total surface area chu 2 hey bracket in lb plus bh plus lh lo ni tani 2 lb plus bh plus lh kha total surface area of cuboid he cuboid ron thar tana formula chu hin tani hemi manghian kan chongai ta ani chuan length l kha hemi phei seizong full khani ta cuboid a chanto hnu veka khan hemi l hi heini tanga breadth kan ti chu heini ta chuan height kan ti chu hemi sanjong heini ta ni chuan l le h kha chu ti khana lang non ani maya chuan length kha engzan nge ni kan thria ta ngaya breadth engzan nge ni kan thria ta ngaya height po engzan nge ni kan thria ta ngai tina aloni ta phodani chu da chang kan question a khanin hemi cuboid kha nem zom nem chil ani ma khan pakhat chau 64 kha a volume min petani hei po a volume kha 64 min pethauta chuan kan question a chuan total surface area of cuboid zon don chuan l le b le h kan mamo emi tluan phei le hemi chhote kan mamo tani cuboid tan hian a h hemi seizong hi lo hrewa ila chu tira khan cube da chuan a h kha helai anin chen vek ti khani ta hei pakhat chau hi an ula chu helai te anin chen vek ti kha kan hreta a chu lo nei vei la chu kan nem chil zom hnu apon hei poron ni ve nga langa etilana hei lo hre chuak tawla hei hi
10 te lo ni ta se hemi phei sei zong hei poiron ni ve ngal nga 10 aron ni don ti na ni maya helai po 10 ania helai po 10 ania hemi chuan phei hi l kha kan nei ngal nga bread kha hi kan nei boka nga height po kha kan nei don ti na ta ma se chu chu a h kha min pelo ta a sei zong hi volume min pe de chu volume atang chuan a h kha nei sak kan tum don he cube pakhat ta na h kha chu mi kan nei chuan kong kharon ko hok hok non ti na ni chu kan question poi hi ange yom ve a hemi volume hi min pe de khera hemi min pelo hian a h kha min pe mei ta sen chuan mo min pe sa sen chuan kan ta na all tur ania chu tiang chu hemi question dot le che hian volume ni lawin a h ki ka pe sa nge don chu mi pek sa pe chuan all le zola chu na mani nin try don ni tuna chuan a h ka pe sa lo kan min pe sa lo wa volume min pe sa volume atang hian hemi h nei let phot ka tumanga h ka nei ve chuan heng lbh ti hoi tian nem chil zom nuwa pokan atlang sei zong kha kan thang zung zung at chung kan thian kha zung zung chu formula kan da lu kan chok chok mai don ti na lo ni ta ni ti chuan a volume atangin h hemi phei sei zong hi nei kan tum china ge hemi volume kha 64 ti question ni pe a ani chuan tian kan ti china ge volume of cube kan nei sa ni volume of cube chu 64 kan nei sa hei chuan volume of cube mang hian 64 min pek sa mang hian nge ni hemi atlang h hi cho ka tum do ni helai kan formula in an le tauna volume of cube 64 min pe ma sa ma se volume of cube kan mang tang kai dei nga cube formula ka l cube ni ta volume of cube nuaya hian a formula da de ang l cube kan da ta de me ni chuan 64 ala omanga ta hian chuan l hi main la omse cube kha lelama phei chuan square lelama phei chuan square root in akala cube phei chuan cube root in hei poya chan kan soi fia to kha o cube root in ti chuan cube root omzia chu enge square root kan ti chuan l is equal to 64 talong da se square hi lelama kal chuan root over 64 ni chuan 64 hi eng square nge om kan ti han 80 da 64 ni answer ka 8 ani 8 pani in multiply kan 64 siam thewa ngi khan ta tuna chuan cube root alo ni to chuan 64 hi eng in ang chia number pathum in multiply in nge siamang mo eng number in ang chia multiply in nge siamang ti khan ta ni chu azon dan chu 64 lo ni ta prime factorization method mangin zong tai la 2 3s are 6 2 2s are 4 2 1 is 2 2 6 are 12 2 8 are 16 2 4s are 8 2 2s are 4 hei hi pathuma chhuah kan tum don chan hei pathum che kan mo sia kan hi thum li nga ru kan sia pani in pair tai ra hai 2 2s are 4 2 2s are 4 2 2s are 4 4 lir voi thum a ka chhuah chu 4 lir ang khan an ngai tawla chu ti jan 4 voi thum in multiplying 64 hi siam tinani chu kan ti chinanga 4 into 4 into 4 hian 64 a siam 4 4s are 16 alone photanga hei multiply le taila 4 ka 4 6 are 24 2 in hand 4 1 is 4 5 6 64 siam tani chu ta hian 64 siam to 4 centimeter l kan ti kha hilai atlang h khanita chu hei 4 kan thei tani helai cho po kha cube ba chana in anve ka vain 4 alo ni hal hei po hi 4 ani hal ti nani chu ti lo ni chuan hei nem chil zom ang khan han ngai chun zom lok te kan han nem zom khan tia kan han nem zom chia khan cube kha tia kan han nem zom chia khan cuboid da lo chang ta hei 4 ani ta hei po 4 ne hei po 4 ve kan ni ta so hei po 4 ne hei po 4 ne hei po 64 volume tho ni va in h ka 4 tho ron ni venga 4 ve kan ni ta hei chuan cuboid da chan chia hian helai sei zong 4 ne helai sei zong 4 ni chuan cuboid da chan hnuwa chuan a phei tlang sei zong chu 4 plus 4 chu 8 alo ni to ti na ni chu a bread helai chu thlap kha 4 a height kha 4 lani renga a bread hi 4 lani bokanga chu ti ni chuan kan resulting cuboid he cuboid tan hian length breadth height kan nei ta chu lan tir ve me teng ta hen and therefore kan thil nei ho ta chu resulting cuboid tan bi khian resulting cuboid tan khan engenge kan nei ta kan ensina a length kan nei to a breadth kan nei to a height po kan nei to don ta ni chu a length ka chu 4 plus 4 kha engzang yelo ni mayang
8 anita so ve reng reng teng 4 plus 4 ka anin plus like ka tilang engzan nge chuagang 8 centimeter mo breadth ka chu a ring ve nga la 4 centimeter ani nga la a height ka chuk kha 4 ani tampoka ti chuan lbh length breadth height in nei chuan helai kan soi to total surface area of cuboid atopa min zo ber question in helai kan question in an le ta la find the surface area of the resulting cuboid cuboid ron changta tan khan surface area chokro min ti kha kan lo chok thei don chi ti na ni chu topa therefore surface area of resulting cuboid kan ti mai don min ya resulting cuboid chu chokre to meng resulting cuboid kha a formula chu heta kan hmong hian 2 lb plus bh plus LH khalo ni ta ni kan nei dan den ta length kha 8 aron yang 2 hi chu lo la om se li ya khan 8 ania l le b in current multiply in omzel ni multiply ta hianin 4 an yang plus breadth kha 4 thau ania 4 into height kha 4 thau ania plus l kha 8 ania into height kha 4 lo ni ta ni chuan hen hoi chaw khom vek to me tu ni ta 2 8 4s are 2 4 8 are 32 plus 4 4s are 16 plus 8 4s are 32 plus zo ki da ban threwa multiply hi chaw ma sak vek tu chuan 2 lo manga ta hian hei bel khom vek ina engzan yaron chuak kan en doni 32 16 32 hei kan bel phei vekang 6, 7, 8, 9, 10, 1 in hand 3, 4, 5, 6, 7, and 8 80 lo chok tai hemi zong zong aya 80 bracket a mi chuan multiply to ken dole bracket to lawin kara multiply da maula poina 200 2 16 centimeter area kan chaw piang in surface area so square box te ni ba in unit square unit man tu kan ti to centimeter square kha answer chu ni tani chuan kan question ang thau hi pakhat garon da langa hei manin lo try ve thung do ni chu hei hi two cubes each of 10 cm each each kha min pesa kha do ni 10 cm each are joined end to end omje chu cube kha each kha hei hi 10 min pesa to ni chuan chu tiang pa hi chu kan nor zom ta hi 10 ve kan ni ta 10 ve chuan kan nem zom khan cuboid da lo chang don ta ni chuan find the surface area of the resulting cuboid atopa he tiang thoyan surface area in chok chhuah ngai dona chuan l le b le h nei tur khan he lai kha chuan question masa tu na ka chawi chuan volume min pe ka wain volume train l ka nei te phota chuan a h kha he lai kha 4 ka nei vela teng hen ka siam thaya tuna chuan volume pesa lawina h ka direct in ka pesa to chawa h ka awzok don tina hei hi nangmani in lo try nga 2 cubes each of 10 cm each are joined end to end find the surface area of the resulting cuboid kha kan lo tibe chinang kan question dot le chuan a tent is in the shape of a right circular cylinder up to a height of 3 meter and conical above it. The total height of the tent is 13.5 meter and the radius of its base is 14 meter. Find the area of the cloth used for making the tent. Also, find the cost of the cloth required to make the tent at the rate of rupees 80 per square meter. Rontitani. A tent kan ti puan in is in the shape of a right circular cylinder titani right a figure on langa kha low notice there will a cylinder aron langta photana chu puan in mi pakhatina siam ta mo chu cylinder shape in a siam don tinani chu cylinder chu ken hian om ta cylinder ron siam ta ni hei puan in lian pui siam ang khan ngai ula ram kalna te po puan in
ti khan kan han kenga puan in kan siam khana chunga kan mu mai thin ani a chhuat kha ain pha lo angin ngai bok tur ama kwal chau hi ti hian zar kwal ang khan ngai ula a chunga hian mihring khati khana om thei ni chu hemi chunga hian kongka te lo om ta se ta hian lu thei ani ta ni chuan a chung hi ala ong ta a mo here le potang a tent puan in oma is in the shape of a right circular cylinder ania up to a height of 3 meter ti tani a san zong chu up to a height of 3 meter 3 meter sang ani tani 3 meter sang ani ta and conical above it ti ta hemi chung zong ka chu cone shape ang khan om chho put me a chu conical above it ron ti khani ta ti hian om tinani chu conical above it chuan the total height of the tent ti khan puan in chu kan lo complete ta kan complete no a total height kha san zong le tanga a chip zoom hante san zong full zat hi hemi san zong hi ta point tian te me o le tanga hela a chip zoom in car hi line car hi a san zong chu 13.5 meter ti ta chu hemi in car zong hi 13.5 hemi chin hi pumpui 13.5 sang ania and the radius of its base is 14 meter ti ka radius kan ti chuan base kan ti chu thut mun kha ni meya a hnuai thut mun bial lai kha circle angina biala a center atanga helai chen ka radius kan ti khani ta chu te tanga ta hi radius suni ta ni helai le helai in chen tho wangin a bial dan hin ti atanga wain chung lam poi radius su 10 ti na ni meita a 10 te kan ti 14 haran ti ni kan question khan radius to 14 oh chuan kan zona ina min zo ta chu find the area of the cloth used in making the tent hemi kan puan in siam hi eng anga flying a cloth hi canvas te pon dia puan than puan siam puan in ani thina tro khang puan kha eng anga flying a hemi siam na tan hian kan mamo tina ni ta ni chu hemi hi a roll ten keng ularam hnuai khan ti khan in hanzar phar vela puan than roll a shim ka chu bazara in lei talon ta se roll sei tak kha roll kha eng anga zaw nge puan than kha eng anga zaw nge achung pinnan ten avai pinna tan hian eng anga lai nge eng anga zaw nge a area a zaw zong chok chok ro ti ni chu hemi chapter hi surface area and volume ti khania volume chungchang nge min zo surface area chungchang min zo chu a hriat ngal maya surface kan ti kha tlang bang ti kha video ma sap pokan soi to area chu zaw zong ne tlang bang zaw zong chungchang min zo da I volume lampang min zo lo volume chu a chhunga thil leng pumpui tam lam soina ni thina a tam lam soina ni volume chu tu na I chuan a zaw zong a hlai zong ani to wangin a area surface area kan zong don ti na ni chuan helai formula ka dalana hian volume lampang hi ngai to na lo on lo se surface area lampang hi ni ta ni chuan kan nei ang hi han list vel ta ila photana engpo ni se kan nei ho chu hriatanom na na ti hian kan ti teang ti hian kan ti nge cylinder ta na min pek zong hoi kan list chin mai mai nge here cylinder ta na min pek ho zong list mai mai china cylinder ta na min pek te chu helai a pay radius come in pe a r ti meng o radius min pe chu 14 nani come in pe kha mo chung poi 14 ani ve ngala kan ti khani ta 14 meter lo ni phota chuan a height cylinder chin chau hi ne kala soi a chung kon hi in ri ro khan kon hi la sang ro ti hian cylinder nen khan tian la sang ri lo kang u chuan cylinder chin kha chu 3 meter sang ani waina height kha 3 meter tiri le photang o kan thil mamo tur ho kan la khom chin do ni chu cylinder a chon radius le height bag mamo khon khom turam lowa kon tan a chung jok tan hian kan mamo tur ho kan khon khom le chinange kona chon om thei chi sang sang om ta a radius nei ve thaw kon hian hei kon hin chi ta ila radius ama mo nge nge helai pe hi san jong khatlai hi ni dei ni height kha hei san jong kha ne hei chu kan soi tong kan slan height l ani kha radius angaya height angaya slan height angaya formula khan man na tur ron om don sia chuwa chon nei vek kan tum chin radius kha chu
kon tan po khan hemi nuai sei zong khai ani ve le ngal don ani maya chuwang chuan 14 meter thawr ni don tinani 14 ve helai hi kon tan po khan 14 a height atak hi direct in min petalem lawa height hi helai chho san zong hi min petalo ta ni chu min pek dei kha chu zom khom nuwa total height hemi pum san zong ka 13.5 min petade ya ama hian helai chin kon chin san zong hi min pe ve lem lo ni helai chau kha min pe lo tinani chu ma se thil ol deuh chu mi hring reng poi tiang kan lo ding ta fit ru ka sang mi pakhata omta abula hian fit li sang omta ti chen hi fit li ni ta he pa hi chuan engzat nge he pai asan big na ka helai chau te hredu ta la a total kha pum pui ka 6 ani he pai 4 ani si chuan 6 a 4 in pai chuan 2 kha helai san zong in nei thayang che khan a pum pui 13.5 ani chuan cylinder chin 3 kha pai ula 13.5 atangin ala bang kha kon tan san zong ron ni che don tinani chu 13.5 minus kan pai dur chu 13.5 total atang khan helai chin 3 kha kan payang 3 point om jan 3.0 te ve me ula 5 a 0 pai chu 5 ani anga 3 a 3 pai chu 0 ani anga 1 ti chuan kon height big hemi kon chok san zong chin te kha chu 10.5 alo chhuah kani chu ta hian 10.5 tika ta zia hal top ai chuan a chhuah dan ka tar lang thin tai la 13.5 a total atang khan 3 kan pai ani chu total atang in cylinder san zong kan pai khan ala bang zong chu kon tana san zong ve tu chu 10.5 meter kon tana san zong h mo chuan kon tan hian radius kan nei sak to a height po kan ne helai stan height hi man na tur formula kan ma modon sia stan height hi engti kan nei ve le ta kan ti khani ta ni l hi stan height hi engti kan nei ang o stan height hian formula anei ve a chu formula chu root over h square plus r square anti thin ta ni helai tak hi stan height lak chhuah dan tak hi ti hian soi tai la stan height helai chuk thla hi i nei du ni chuan helai hian chik tawla helai takin chik tawla hi right triangle ani kan la sang dei chinange right triangle in muthia manga right helai 90 degree nia right triangle nia kan lo zir to ang khan right triangle a chuan Pythagoras theorem mangin hypotenuse emo perpendicular mo base azun chwa thei kan lo ti thin kha mo perpendicular hi around pek chuan 4 lo ni ta se base hi 5 ani chuan Pythagoras theorem mangin hypotenuse hemi sei zong hi zan chwa thei kan ti kha a formula ka chu engtin ni thin kha hypotenuse square is equal to perpendicular le base kha perpendicular square plus base square ka kan thria to hu kha ni ta chuan square re reng chu le la makal phei thina le la mai phei tir chuan root in over chang do na chu hemi stan height zon na tur formula ang khan an soi me Pythagoras theorem atang ron kalani 8 manglo in stan height an mang mai ti na ni mai hei mo chuan perpendicular kan ti kha helai chuk thla ka height an ron manga perpendicular a height ania helai phei kha hei base ti thin kha radius tin kan danga base ti thin kha radius tin hypotenuse l h mo height kha perpendicular base aya khan radius dar ve mai tur ne chu Pythagoras theorem atang ron kal tho tin ani chu hei chu thengil thu chang pon formula a san pa ba hat ngai lovin thriat ve mai tu ni theigan formula chu stan height formula an ti chu lo ni ta ma second soyang khan Pythagoras theorem atang ron kalania cho chun zom chinam stan height nei kan tum chin do ni root over h square aya khan h kha kan threto a kon tan chawa h kha insang kan threto 10.5 ania 10.5 square of my 10.5 square in tianga plus radius kha chu hey kon chung zel ni kan cho kon tana radius ka 14 ania 14 the r I 14 square kanita chuan root over 10.5 into 10.5 ti ngai ti nan ta square chu 10.5 into 10.5 chu 5 5 for 25 5 ania 5 0 or 0 and 2 5 1 is 5 0 5 or 0 0 0 or 0 0 1 is 0 1 5 or 5 1 0 or 0 1 1 is 1 5 2 5 plus 5 10 1 in hand 1 alanianga hi 1 aron itaboka chuan point hi
point om lo ang khan multiply thak pop pop mai to ne to pa han point kha care le chawila point nuwa digit khat an da point nuwa digit khat ani zon digit ni nuwa han point da mai tur ani ni zon hemi to pani ka multiply khan 10.5 into 10.5 kati khan 110.25 lo chuak ta plus 14 zar chu 196 lo ni ta hi po hi adu tan jon chut mai tur 196 chuan hei bel ta ila stand height ka nei teu to khop mai stand height ani o tu na ka zon chak tum ka stand height ban chuak chat do ani hei plus le padang 110.25 le 196 nen 196 point ani velo zon point nuwa hian 0 pani omang khan ngai ula akop kimchi asel tur ania 00 ta ti chuan plus tur bel tur ania 5 2 plus 0 to 2 thau nia 6 ania nga he 9 plus 1 to 10 1 ala omanga ta 1 plus 1 10 3 30625 ala chuaka root over 306.25 lo chuak ta ni 306.25 hi square root om ruwa eng pahni in multiply chi in nge ron sia mang o ti kha zona ngai ta ni e root over 25 te lo ni ve sin zon tian l equal to root over 25 nta se l za chu 25 to 5 ara chu fine answer to 5 ani dona 5 pahni in multiply in 25 asia ma wangin ani ta tiang khan 30625 hi eng multiply nge chhuak ang ti ka zona ngai ta chu har lai khani ta ni chuan hemi har taka hi square root zir dan kha cho dan kha ma in video ma salama te kan lo zir shap to chu man mai turani ta hen ti sinang o 306.25 ani ta kan lo zir to dan kha la hria tam takin om karinga 306.25 chuan pair turani chunga pair tu ne point om hian in ti boy tir me lo tur hlau tur point hi o chuan hei pairin an kala hei pairin akal velawa common division method mangin kan zir to ha 1 is 1 in akal photanga square ban man oilo tini kha o 3 a 1 pai chu 2 ran chuaka 06 pairin lak thak turania chuan 1 le 1 bel kha 2 ta da tu ti khani ta ni chuan 2 da tur ti khani ta chuan lai chete da all tur ti kan soi zong te khain la hrianga helai he number in ang chen ron lut leng o chu a chia khala zon the lo wa to pala ni lo wangin 7 in kal chinila tokin karinga 7 in da zon 7 in 27 azuk multiplying 7 7s are 49 4 alo manga 7 2s are 14 hen and 18 189 lo chuak ta phota 9 ni da zon alien 80 da zon alien to 16 a 9 payang 7 lo chuaka ta hian chuan hei hi pakata puk sat to vai 9 alo nianga 9 a 8 pai chu 1 alo nianga helai mi in puk to boka chuan helai mi perin la thale ta ila 25 la thale ta divisor thar ta hen kan da le 27 le 7 hi bel tu hein tel to lo 27 plus 7 chu 7 14 2 3 34 lo chuaka 27 le 7 bel kha 34 chetein da all le atom na ni to 5 adik chia garing to 5 anda chinange 5 are 25 2 in hand 5 4 is 20 and then 21 22 2 la omanga chuan 5 3s are 15 and then 16 17 dikta chi ani chuan 17.175 alo chuakta pair anga kal do chuan square root da chuan hei tia in hlom khadi pair khadi pakhat angin in count top tonga pahni ne ani chuan pakhat nuwa point tianga da to turani oh this is 17.5 meter 17.5 hei chuak tinani chu oi lo tan chuan 17.5 into 17.5 ka multiply chin ula 17.5 into 17.5 ka multiply ula calculator pon ti sinula hei chuak le chiang 17.5 into 17.5 ti chuan l po chu kan lo nei ta ni chuan l po chu kan lo nei ta kan nei kim hnem to khop mai l hi ka zia thla char po ngai lawa l a chuan 17.5
hemi seizong chu 17.5 hemi seizong chu 17.5 height ka chu kan thre to a 10.5 radius ka chu nin man to ma 14 oh kan ma motur kan nei nem to khop mai ti khan chuan zo nei na min zo ber chu kan lut to ti khan a zo nei na min zo takka kha find the area of cloth used for making the tent ti khan itani puan than cloth kha hemi puan than a hi hemi puan than a kha mo hei le hei puan than a hi engza da flying e ti kan zong don tani ka soi tong khan han la sang chin ta ula in ril ru khan han la sang chin ta ula hemi hi cylinder shape ania hei hi cone shape ania anin zoma alai anin kar anin zom na lai tak hi ain ping lawa chung zol phei kain ping lawa atlang chowa chuan an huai point ping hek lawa puan than kan ma mo kha ti hian zong chok don te cylinder kha ama kan soi tong khan atlang bang che tiana in roll kwal ta hela hi chung le hnuai onga atlang bang kwal che zon chhuah na kha atlang kwal bang kan ti kha chu curve ti na curve chu thil kwal soi na hin ta ni a curve person chau hi cylinder puan than helayan han chu ni ta ni chung le hnuai ping lawa kon po khan en ula atla hi an hnuai phe khain pin lo miawa wangin mo hnuai phe khain ping lo chuan atia tlang kwal chau kha ain ping le tlang kwal kan ti piang kan curve ani ta chu ti ni chuan curve surface area hemitana a curve lai kha thana kha curve surface area of cylinder mangin chok chhuak kila chuan kon po kha tlang kwal chau ni wain curve surface area formula anei ve tho mang khan chok chok bokila chuan chu mi te pani chuak chu kan plus anga puan than pumpui hlai zong chu kan lo thre thei don ti na ni chu chuan a sang ve ve cho ai chuan a rualin plus ngal mail an formula tangin chok tran hal thamei tai la ti khani ta kan ti don chinanga ta hian kan en chinang area pumpui than amamo kha area of cloth kha kan en chin don ta ni so therefore ta hen tiang area of cloth kha cloth pumpui kha cho kan tum chinang cylinder ta na area kha a total surface area khim han lo do formula khan a curve zo ka yo curve surface area chan chu a chung le hnuai kha chut telan ngai lo kha a curve kha CSA ti mai tai na CSA of cylinder ta na a CSA CILYN tian te mang short form in cylinder CSA of cylinder le a chung kon kha plus CSA of kon te mang kon tan po khan a curve lai chau kha man tur curve kha chung le hnuai kha man ngai lo an formula chuan heta kan huang hian 2 pi rh ni ta hei hinia by heart nal that na chan chu 2 pi rh plus ta ve thung chuan CSA of con formula khi pi rl ni ta ni pi rl common la tai la common chu in ang kha pi an nei ve a r ve a chu bracket pon in da chuak thina nga bracket chunga ala bang zong kha hemi tela matang ala bang chu pi r an chu chon 2h ala bang theya plus ta hian pi r a chu chon l chi bang to tina ni chu ti chuan pi r 2h plus l cho chun zamang pi 2 by 7 khaloni phot ta se into radius tak kha 14 kan lo nei ta chuan 2 multiply by height kha san zong kha height ti khan 2 height nge kan ti chuan hei h local na chu hen ta cylinder height kher kham han tur ni height of the cylinder ka tlai big te ka chu 3 ti kan lo soi to kai cylinder ta na height chu 3 3 manga plus ta hen l local na chu hei ko na train slant height ka hei ne lo ne nge ngai na san chu 17.5 kan ne nge ngai ta ni chuan hemi tlar hi chu mu na in nei tong in lo cho to kha ma pon mo he can say lila 7 1 is 7 7 2s are 14 kan ti thei ta ni 7 1 is 7 7 2s are 14 2 le 22 multiply on 2 22s are 44 lo ni ngal maya hemi te po hi cho all sum lu tu hei le he multiply ti ma sak tur ne 2 3s are 6 salaw ni ai 6 le 17.5 so plus le ngal maya 6 0 ni 5 7 13 1 in hand 1 to 23.5 hello so ka hemi te pumpui ka cho khan 2 3s are 6 cho ka 2 6 le 17.5 so kan bel le khan
hemi bracket chung pum pui cho khan 23.5 23.5 lo chuaka hemi bracket ma chena kar hen multiply ama multiply nga ta hian answer lo chuak to doni chuan multiply chinang o 23.5 into 44 4 5s are 20 4 3s are 12 13 14 1 in hand 4 2s are 18 and 9 and yanga 4 5s are 20 2 in hand 4 3s are 12 13 14 1 in hand 4 2s are 8 9 9 4 0 of any more 44 in 0 4 9 10 13 1 in hand 9 10 103 103 40 meter and yeah area zauzong and even meter square tinari so 10340 meter square kha puan than pum pui lai zong chulo chuak ta ni chuan ta hian ama khan video ma saber part 1 a han kan soi to a thil reng reng hi zauzong kan chu ta piang in India map te po hinia khovel world map te po nia square box te takte te thil kan siam trawa square box te takte te kan siam trawa chuan square om theizan kha kan count ani vain a unit hemi meter in nge kan mana centimeter ti kha chu question a zira ni maya meter in tuna jon kan solve he puan than hi phar duai taila pani hian chuan arukin hetianga in rin hi om angkhan zuk mit thla taila square box te sing khatle zathum som li lai chiar tura om tina ni chu square box te ka chuan an to me khopa helai square box khat te chau hi meter khat hi square meter khat hi meter square khat chau hi hi meter square pakhat chau lak chhuah khan kan question khan cheng somriat manati ta ni khita hen kan huang kian azona ron zole chu find the cost of cloth required to make the tent at the rate of rupees 80 atita rupees 80 per atita per ram je chu khat pakhat soina per hi o square meter per square meter tita square meter khat ilaya piang kwan cheng somriat zel isenga atina ni chu ti chuan square meter khat po cheng somriat manani chi chuan hemi pumpui dai kha find the cost amanaka of cloth required to make the tent he tent siamna tana puan than pumpui ilei na man zat kha engzat ni ta ang square meter khat ringo ta po cheng somriat ani aron tina ni chu heti zat lai hi square meter chiar tur ne wan om kara 80 pakhat ponia heti zat lir 80 thwei le don choni seng hem don khop me chu chu aman za chu kan hriat angai ta aman za thredur chon hei kan hriat pho tangai shim shim kan hreta a ti chona topa a khosa kha kan ensinang also cost of cloth timeng cloth manakha kan don chokle don ani cost of cloth equal to engte kan tiang 1034 meter lai hi 10340 lai hi hetiang hi somriat zelin pakhat kan leizon into 80 kan ti lo ngai ta ni soile thin lok te ang hei hi kapuan than leini ta se meter khat zel hi cheng somriat manita se hei po somriat anianga khat ni thumli nga ruk sari riat kwa pakwa chau leidu taila square meter kwa chau leidu taila 80 lir 80 manzel ani chuan 80 lir pakwa om tina ni ta 80 lir pakwa om je chu 80 lir pakwa ise na ngai tina ni ta somriat za somruk tikhan aman kha bel khom vek ai chuan 80 lir voi kwa ti mai kha awol zok ta ni 80 square meter khata aman le i lei du zat meter kha multiply mai ro tina ni chu tiang si chon ka lei du zat meter chu ka lei nem du mm 10340 meter square like ka lei du meter khata aman khan ka multiply mai nga pumpui ka sem so lo chok don tina ni chuan hei multiply taila 10340 into 80 00000 hei hian multiply chon 0 panga 800 8 4s are 32 8 4s are 32 3 la manga 8 3s are 24 25 26 27 2 la manga 800 hain 2 nianga 8 1 is 8 tichuan
plus vekila 0 0 2 7 2 8 aman ani to vain cos ani vain aman poisa pum puisen so zat ngai chu 8 2 7 2 0 0 nuai riat le sing ni sang sari za ni lai se na ngai don tinani chu oh tiswal helai hi 44 le 23.5 ka multiply like han 10340 chuaka hemi te pani multiply train hei chuaka point khata hen alo omaka hulawa kha point khata hen om facing chuan 0 pakari tel don lo tinani 1034 meter square ne ta point om zia chu 0 hi lo tel lawanga 0 pali lo nianga ti chuan ta hian 8 4 za 32 khalo omanga ta hian 7 zo khanianga ta 2 nianga ta 2 nianga ta 8 nianga ti chuan 8272 8272 0 82720 0 pakat khangai lo ni chu ti khan helai khan point kha helai point kha kalo maya kha chu a har to chong lo chuan sing riat le sang ni le sari som ni lai ani chu kha aman chu answer chu ni tani ti chuan helai kan hriat tur atana ka du deuh chu hemi figure a khanin cylinder tana kan mamo radius le height kha a radius kha question min pe a 14 ania a height a cylindrical up to a height of 3 meter ron ti va in kan la chuan kona khan a radius te mo kon tan pon radius to 14 alo di ve ha lai man trom ti ka soi to a height kha tlai chho san zong kha kan nei lem lawa ma se a total height atang khan total height 13.5 atang khan an luai kha 3 kan pai khan 10.5 alo chu ka kan soi vek to chuan stan height tak hi helai on kha zonangai ta Pythagoras theorem atangin hei formula kha kan han siama ti chuan hei kan han chok thla stan height kan nei ta ni chuan kan formula man du hi chik lok teng helai hi surface area chungchang b ka chuan tuna ka soi tur hi uluk dewin ngai thla ka chin chia chian viau tur surface area topic ani to chuan surface area chungchang Mizo to chuan kon b ka hian formula in pi r l hi stan height hi mamo nge khi lai formula hi hetain an nayang heta kan hmong hian kona hian nge in hei l lan hi stan height hi surface area hian total surface area pena lang thowa curved surface area ni mo total surface area pani te shum shamain l stan height hi formula tel ti hria tur chu surface area lampang hoi kan cho piang hian l hi kan nei tur ani ringot mai ni l hi om nge tur ani top question a imulo ni pon tuna ka siam chapang hian siam chap mai tur ni question a alo pesani vai chuan alom om lu tu ka question a min pek sa chuan l equal to tan question a min pek sa ka da ngal mai tur ta hian cho chhuat chapangai don lawa aman thei ngal dona alom om ni mai slan hai da om hian alom om du lu tu ka cho chho boy ngai lawa maro chu om ve lo chu surface area hian height kon height hian hei kon h kon height hi tangkai na anei ve mi lo slan height zon chop ngai na tan kan hmangani maya slan height hi direct in question a pesa che ni ngat phei chuan height kha om lo ma se tangkai na nei lo shum shim height hi question a slan height lo om sa ni chuan a tok height hi in mo kher lo chan chu formula khan man na tur om chong lo height kha maro chu kon chungchang bi ka hian volume min ron zo ve chuan a question pum puya volume lampang hoi chong ai don chuan hei volume a chuan 1/3 pi r square h lo ni ta 1/3 pi r square h ron tel ta ni kha h kha chu kan mo le nge thunga ma se nge kan mo lo let vele chi stan height ela tel vele mi lo volume lampang hoi ni to chuan kon ta na in mo turin tlar thak na hian volume ma chuan stan height hi lang mi alo ma se poilo volume ni chuan r le h chi in nei kha tok mai surface area lam hoya ve thung chuan r le stan height ne tok mai h hi mo na om kherlo question a stan height alo pek sa phe chuan hete ti du alo hian cho tan hal mai thei ani don tin ani chu chutiang lampang hoi chu question pani kada chuaka nga hei hi cho in lo tum chin don ani he question hi lo enang a tent is in the shape of a cylinder tile thawa surmounted by a conical top ainang chia cylinder shape in tent an siama konin an ron china non zoma
if the height and the diameter of the cylindrical part are tlai tak hi kan soi fiat chiang le zo lo kone kan question kha an chiang sin ta ila a tent is in the shape of a cylinder. Hey cylinder chu ka tipoda surmounted by a conical top cone in aron khua conical top patita chuan if the height and diameter of the cylindrical part lai chau kha hi cylindrical part lai chawa a height le a diameter khatita height le diameter gan ti khan radius a soilo chon arin tlanga o tlai diameter tlang phei kha a lai tak hitian circle ni ta a lai tak rin phei tlang kha ni mai chuan if the height and diameter of the cylindrical part cylinder big like are 21 meter and 4 meter atita hey hi a height kha asoi ma sakawang khan if the height and diameter height kha 21 alo nianga 2.1 lo nianga and diameter of the cylindrical part diameter chu 4 meter ati vain hey 4 tlang pe hi mase kan chona reng reng formula in diameter 2 pi d t vel omlo 2 pi r square r t vel ve kan ni wang khan diameter hi chu kan ma mo mi alo ma se kan ma mo jok chu achan ve radius ma se diameter om chona achan ve chu 2 ni hal don kha chu ol tu radius chu 2 ni ti na ni mai ni chu diameter 4 ni chon radius chu 2 oh hey 2 4 meter respectively tita and the slant height of the top slant height at tita tlat mai tai the slant height of the top is 2.8 ka slant height direct min pe tiang hen zon chuangai don mi alo total height helai sanjong pumpui te khamin pe tami alo sanjong pumpui heta 13.5 vel min pek na chan ka chu slant height siam na ta na min pek ani ta tuna chon slant height om sa ruaw to wang khan heng hoi kan ma mo to lo height ti vel poi ngai mi alo surface area chung chang chon slant height che kan ma mo ka ti kha chon helai radius kha chu 2 ni ve ngal don ti na ni boka chuan find the area of the canvas used canvas chi chu puan than soina tho cloth khani tho for making the tent he tent siam na ta na area of cloth area of canvas in ti mai ngai nang renga puan than hemi pandal a conference vel upon man ang tin ka canvas ani ta an man kha area of canvas in ti ngai chokanga chhuak do ni chuan second akhan question akhian also find the cost aman atile tani of the canvas for making the tent at the rate of rupees 500 per meter square khat zela khan cheng zangan choi ve thung to dona seng hem to doni chu in chok chok vele don tinani tani chuan kha khain lo chokanga chu tiang tho chu question pakhat kan tileng chu in lo chok leng helai kan huang hian a circus tent is cylindrical up to a height of 3 meter thawanianga and conical above it cone in anianga and hriatthiam vekam if the diameter of the base is 105 meter diameter of the base is 105 meter this one 105 diameter ka 105 ania 105 chanve chu engzani ani meng divided by 2 in kalmeinga chuan hemi hi in divide khan 2 5 are 10 2 2s are 4.5 52.5 value in cancel ang achan ve chu 52.5 radius aron liang oh so the point man I hi chuan 105 ka diameter ni chuan a radius atan khan 52.5 ti vel man I chuan 105 by 2 di hey radius ang top in a fraction ang zong hian man dei me tur hetain ka soyom je chu radius a khan direct in helai ka radius ka 14 bin pe ya chu tuna chuan a diameter ka 105 min pe tlang sia a chan ve kan lak le la kha 52.5 point te lo nei hi inziak pe lo ni chuan ta hian 52.5 tiawa man I khan anin cancel thei nge te lo lam pang han boi lo la 105 ka diameter ne 105 divided by 2 kha dalut mai ro ti hian a fraction khan he radius anga ngai thei thoni divided by 2 tel khan he thana chu can cancel huna khan 2 he can cancel pui de thei don 11 zar nianga 7 7 1 is 7 7 5 or 35 15 in 7 in a cancel le thei bu se chu wangin achan ve 52.5 a point a lak luai khan 105 by 2 ang khan radius ka lak lu thei ka tina ni chu diameter ka 105 meter ron tia a radius chu 105 by 2 angin in la lu top thei tina ni chuan and slant height of the conical part is 53 a slant height kam inon pesale tatlat maya lomom khop mai
slant height kan nei hi chuan nui ver zel tu ni slant height chu 53 tiang hen chaw boy ngai don total height vel po kan mo mi alo slant height ka direct in min pe chuan find the total canvas used in making the tent katile ta a canvas area zau zong pum pui kha ingzan ngem mo in chok chok le also find the cost a cost point zong le also find the cost of hemi canvas kha find the cost of canvas required to make the tent at the rate of amanaron tlaga at the rate of rupees atlom dewani mo hi rupees 50 per square meter cheng som nga square meter khat kan lein tinani chu chuan hei hi in lo try vele bokang